खुरुमजरी ISTV की पाव यंगबीरिबा पुनमपु तारान ओक्सरी हौजे हनबदा मरुबा पाव UPPK के केदनी फुमंगा खोलाई गलोने शांति की वारी साननबा सिक्योरिटी संजरखरे पुया मैथा की बगे थौदोपु यानेबा फोंगदोक्तना कमेमोरेशन डे के तरम पांगथोकरे अमसुंग मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब ना डॉक्टर कांति मुखर्जी मेमोरियल इन्विटेशन हॉकी टूर्नामेंट की विनर ओइखरे हौजे मपुंग मपाव आइन थिंग्रबा लालोलुफ UPPK की लुसिंग बयाउना केदा निफुमंगा म्यांमार केम थादोक्तुना शांति की वारी साननबा खुलाई गलोनेना सिक्योरिटी संजरखरे हाइरी PRO IGR South की चेरोल अमना ngasi केदा निफुमंगा खुलाई कुंथ्रा तरुकलोनेना संगलखिबनी आसाम राइफल्स ना शांति की वारी साननबा लुबसिगी सियामेन याउना ममांग सहीगी नवेंबर थादा संताइनना बहोनखिबा अदुगी मतुंगिना केदर सिंगसी लाखिबनी स्टेट सरकार नसु तंगाई फदब सिंग लखत पिबगलोनेना लुब असिगा माई पाकना यानब अमा पुरनब होनरी हाइरी अतोप सोर्स तकी फम पावगी मतुंगिना केदर सिंगसी ngarang numidang मोरे गेट नंबर 4 मनाक्ता म्यांमार रोमदगी मोरे रोमदा संगलखिबनी हाना पाव फाउंडर बमतुंगदा मोरे रोमदा कमांडो अमसुंग आसाम राइफल्स ना ngaiduna लेखी मखोय बंगसी सिक्योरिटी की अकन मसखल तवरांग लोइना इंफाल पुरक्तुना IGR साउथ कॉम्प्लेक्स थमखरे हाइरी मखोय की मनुंगदा नुपी केदर मरिसु याउरी हाइरी UPPK की केदर मयाम अमा इंटरनेशनल बॉर्डर लांदुना सिक्योरिटी संगलखिबा सिगी मतंगदा स्टेट होम डिपार्टमेंट की माइकैदगी ऑफिशियल लोइब वारुल अमता औजि फावगी ओइनदी फोंगदोरप लेत्रि कोर कोंग की सरुक अमा ओइना लेरंबा लुप असिगी लुसिंग ओइरंबा सिंग फाखिबा मदी खरना सेन खिबा गलोनना शांति की वारी सानगदोरे हाइबा वाफमदगी तानथोकले हाइना फोंगदोप लेख्रबनी मतममद मणिपुर की यामना मरु ओइबा पुया लाइरिक सिंग खोमजिंदुना मई थाखिबाबु यानबा अमसोंग नुंगाइतबा फोंगदोक्तना ngasi सनी मरफुमरी सुबा पुया मई थाबा कमेमोरेशन डे के थौरम मफम कैदा पांगथोकनगरे मणिपुर की निंगथौलै सेम साना जावबा याउना मपुंगबा थौरम इबुयाम सुमंगला सैलेंड पांगथोखी हिरमसगी मतंगदा रिपोर्ट अमा इबुयाम सुमंगलीला संगलेन पांगथोखिबा थौरम अदुगा मरि लैनना सिंगमी तमिसिंगना अपुनबा खोंगसुदमा कंगलादा लाक्तुना कंगला उत्रा ममांगदा मतमदुगी लायोइख्रबा माइचौ माइनौ सिंग अमदि अहलमन सिंगदा लैसु कतुना इकाई खुमनबा उतखी तुंगदा मियामगी खोंगसदु इबुयाम सुमंगलीला संगलेन फावबा लाक्लबा मतुंगदा थौरम चथकी Manipur State Sumanglila Council International Committee Observation on Puya Maithaba MNF Amadi All Manipur Recognized Private School Welfare Organization na punna sinduna pangthokiba thaurumaduda iningthau lesema sana jawba ECOP ki chairman RV Mingting Vice Chairman Professor Saidem Nilbir Amadi Moirangthem Naudalen Khomana chingba miyoi kyana sarga ki Puya Maithakibagi thawung adubu yaningdaba phongdoktuna minute ani tumina leptuna awaba phongdokhi इनिंग थौले सेमसना जावबना सनबम खंबदा माइसौ निंगसिंग मना अमदी सिंगमी तमी निंगसिंग मना ओइना मराम खुलेनगी जोसुआ लाइकांगदा पेकी मना सिदा सेलोइना लुपा लिसिंग तरा तरा अमदी साइटेशन अममम गलोइना अतै पोलम सिंग याउरी ngasi ki mana asida yauriba lupa lising tara tara ki senfam asi Manipur University ki main gate ki mayok nabada leiba modern furniture ki proprietor Thongbam Surjakant mitaina mateng panglakibani Wangang kibasingna puya mai thadringe dalamdam sida karamba lining salambagi haibadu khangba mathautai masi ngaktuna chatpatangai fade haukiba chahi lisingama chatret kungamapan waksingi kulumdoini panbada puya mai thakiba si ngasigi mirolna khangba matam oire phongdonaki RB Mingtingna matamaduda puya mai thakiba si Manipur da leiriba kanglup khudimaki mangjabani matamamada awang aseng leirambadu haujikte leitare maduna aikhoi punna nungsi sanana leiminaduna chawkhanna bahonagabani निंगथौ लेसे मसना जावबना लमदमसिदा लैरिबा मियोइ क्याना मागी कांगलुप की लमनि हाइदुना लेनरे मसी ओइबे यारोइदबा मंगलांगनि पुया मै थाकिबा असिना लोइना मांगबा नते मतमदुगी इपा इपुसिंग लोसिंदुना थमौबा कया मसु ngasisu leiri asiguma thong asi apikpa wakhalni हौजिकी मतमदा चिनगा खुदका मानदुना थबक तौबा तारबदी चावखटबा शक्ति लेबा लेबाक अमा ओइगनि हाइखि मागी अइगे लौखै र तौबसे मसि सिगुंबा अइकोगी पुया मै थाकिबगी अदुगुंबा फटबा मजुर पिरकबा अइकोगी सैथेग अमनि अइकोइ सही लिसिंग कया अमतोइना हिंगुनरपा कांगलु खुरु मयाम से सुमाइना असिगुंबा अइकोगी पाइ मुसिगी हौरक वारिसिंग अइकोगी निंसिंग मिनरगा अइकोगी अमतोइबगी गुंबा सक्तमनो अइकोइ सेपट पंगाबदलबनी थागत पंगाबदलबनी अमरुमदा पुया मै थाबगी थौरम असि मोरेदसु पांगथोखि
थौरमदुदा मोरे मैते लाई थौगलुप के एडवाइजर TS Sampson चीफ गेस्ट MCM की प्रेसिडेंट M थोइबन प्रेसिडेंट अमदी इकोप अमदी MNF की सब कमिटी की पब्लिसिटी की कन्वेनर M नाउखोंबना गेस्ट ऑफ ऑनर होइना सरुगा की पुया मई थाकिब थौदोक अदुबो यानिंगदब फोंदोकपा वाफमसिंग M नाउखोंबना थमकी Tongan Madavi kaya taksiladuna Village Defense Force VDF personnel sinanga sidagi kolai thadokuna thabok lepagi khongjang sangsin kre tha sigi amada All Manipur VDF Welfare Association gi mifamamana state government ta haijaki bawafam sing thabok oina pangthorak tabadagi ngasidagi mathau tawdabagi khongjang asi haukibani ngasi thawal ningom amamsung thawal atokpamda leiba VDF outpost ki personnel singna kolai thadokna khongjang sangsin ki sangsileba khongjang asida VDF singi toloki maramda Khana Bidrabadi Thasiki Taretagi General Strike Tawgani Masida Mipung Kudimana Mating Pangbiu Police Officer Singna Masagi Oiba Lanai Thabok Singda BDF Singbu Sijinaba Yaning Di Haina Association Mute Amana Fongdorakli Akoina Hanadagi Hona Sakarna Akoibu Hantaba Thak the Tambira Kusi Lonamak Kangna Lai Adu Pien Tabagi Kolauna Mayam Apunba Pulapodagi Tang Mari Dagi Akoi Kulai Tadoga Diti Lepse Masida Sarkarna Kaigumba Tang Tropo Manunda Yasanava Purakadi Tang Terretina Strike Matam Kakana Tatargan Mayam Kunamak Mamang Saigi December Taragi Midanga like I tobi Sayama Yang Toki Badagi Tasik Amada Sina Pankiba Oinam Goroba Elias Ajit Misigi Matang the same Kiba Ziasina Nasi Kurai Tinset Rot Lekai Marigi Mera Pai Bisinga Kusanaduna Lambi Timbagi Kongzang Sangsin Kre Lambi Timbagi Kongzang Adana Maram Oiduna Asat Oxing the sound of Kodong Sadabamai Unaki Miat Paputo Haibadavi Dangasi Sangsin Kiba Kongzang Aduda Saru Yakibi Zesiki Kanbena Anitana Poliski Maike Dagi Misia Siki Matanga Local Libe Action Apianba Oide Lambi Timbagi Kongzang Asi Ayang Pabamaka Satagani Kongzang Sarukama Oina Korai Lamlong Bazada Hayang Darna Amasu Pangtokani Haina Maka Taraki Tiba yaba tiba matungda haiba zaga sida hanjalan koina tigraba zaga amada lairamba haibasidi yam singna ningai ni na masimi na hatani haibase taseng na miyam na loin khangnaraba pol amani na masi athuba matamda tigatna bagi damakta koi khongjang ji sangsalakani akoi khongjang je ngasiga hayeng asina tinsiro thingani aduga makata ba hayeng lamongi darna pangani adugi matung tabada misi se thuba matamda mi hatu puthoktrabadi makata ba kanba khongjang kayama sangsalakani haibase jesi bandam Imphal West District Police Commando na Pripaki active member ama ngarang midang singjamai singamaka furama khongdagi fari hairi farabami adudi Yumnam Rajesh Elias Sana Thomasai Kuntra Apopo White Tomisna singjamai singamaka furama khongni haina district asigi SP na thador pasirona man hairi Nauria Pakanglapa Kendragi Manung Sanba Tidim Rotagi Ningomam Taba Lambi Semada Lambi Sohalaba Laupu Singda Manipur Sarkarna Compensation Pigani Haina Kangalabasu Nasi Paba Pitok Tabagi Mayokta Nasidagi Matam Kaktan Lambi Tingsin Kre Lambi Semba Sina Yamdrabada Laupu Samagi Laus on Krabani Compensation Pangdabagi Matangda Local Emeleki Kutangda Manipugis Minister da Kayarak Hana Kangan Balai Kre Hairi Lambi Sigi Matanga Sem Kiba JSG Kanbena S Lokiana Lau Uraka Sazanaba Ikogi Puksak Lambi Mang Puksak Kilambi Mangan Biraga Manipur Sarkana Hanayang Vidaba Haibasi Aile Tabalevakni Atapamatamda Miang Sambidrabadi Ziasina Atai Kongzang Kaya Sangsinana Basem Sari Haiki Hector Samaki Matakta Loji Uda the Nasahi Hum Mangale Masigi Makoi competition Kitani Mupidoriba Zahi Hum Urakabagi Hobot Kunkunta Sangam the Tolopajigi Makoi interest Makoi Hapigada Adam Matang the Machi Tunamak Hapigada Natagadi Akoi Lambia say independently Matam Kaktan and Asidagi Akoi Timba Hadan Nasi JSC Akogi Patadar affected by Akogi airport expansion Sigi JSina Akoi Loina Akoi Tinjalagani Habu Wapam Asengasi Akoi Warabasi Lauraga Tabase Hausabani Haukiba January Kunma Twidagi Hona Satarakpa PMEGP beneficiaries Singi Oiba Entrepreneur Development Program Ngasi ICM Lampelki Conference Holder Lucian Gray Guardian Village Industries Commission Mumbai sponsor Tauduna Institute of Cooperative Management Infana Sinduna Pangtoki Balusin Bakitoram Aduda ICM Director Dr. K. Somendro NCUI Project Coordinator Committee
Manipur gi Siamen Zina Posangmam ICM gi program coordinator S Heroes in a matang sitna Sebgis President Amasung guest omana oina saru yaki Taurongi saruk ama oina beneficiaries singda certificate singsu yantoki Tauramadu Wangaladuna Director Somendrona Tabo Pangdabaki Samisia Laiba State Asida Bharat Sarkarna Peter Liba Kanaraba Kaya Singasi Ningtina Sizinasi Haina Apil Tauki Zina Posamamna PMEZP ki Makada Peter Liba Senpam Singasi beneficiaries singna Ningtina Sizinabiu Amaromda loan singbaki Pazaba record Lerabadi Tungda Mike Pakpo Oigani qualified Oiraba Na Kayada program Asida Kanaba Kaya Piragani Fongdoki. They are poorer than you. They don't have money, so they are on the side of the coin. They are beggars. They are begging. So when somebody beg, you should not deny giving them. So my request is, once you get selected, you have gone, all the hardship are gone, and the training is done here. The training has been conducted for 10 days. We have the hardship coming from Chuchampur till here, every day coming, going up and down, spending all your time, wasting all your energies just to get a few bucks after this training program. Site Taupang Lufna Sai Kudingi Imalon Sakot Namasung Hingana Batabak Tauram Singima from the Pigadaba Sui Generis Mother Language Award Sai Sigioina Organization Singimaratagi All Manipur Students Union M Swamasung Individual Singimaratagi Lao Tabam Sarasanda Saramada Piragani Hairi Mana Singasi February Kunmato de Pangto Kadoriba International Mothers Language Day Taramda Yantokani Hairi Bravery Award listening to Tarani Toy Pido Naikai Konaba Utkraba, Moirang Kampu Laikai de Hausikna, Maire Mamlakoi Pungda, Laiba, Babusan Kumamasung, Sophia Kumam, Anigi Masanupa, Koro Ngamba Kumambu, AISF Manipur State Council na Harautem Okre. Irabu Baban the Labour Federation State Office the Pangtoki Batarum Aduda, AIYF ki President, Punima Siamasung, AISF ki President, Nong Tombam Sanahalamadi, Federation Silusima Kayasu, Saruyaki. Taurangamai Lenana, AISF na Bravery Award Korongamba Asamakutol Pidoni Kaikona Utki Korongamba listening Taramatogi July Taramatoi the Tokiba Yumgi Tamtiraba Mayu Langpok Amada Tauna Pana Magi Pikli Bimasan the people Kanbangam Kibugidama Award Sipankibani Masagi say Terekaktangai Bahausikna New Model Public School the Class Port Tamli Listing of Samapan Yankai Teretagi Hauna Bravery Award Si Piba Hokibani Hausik Fawada Nupamasa Sani Tarugamasun Pimasa Sani Nipumari Puna Sani Pani Putarukta Pik Handak say listening to Tarahomdogi Oina Anang Kunito Kanbada Manipur Dagi Korongamba Kumam Yaurokibani Mangna Fongdorapada Maisak Aduda Yumda Kanasu Laiti Masanu Pibu Kasinama the Tamlaga Taupam Kang the Lengaida TV da Cartoon Channel da Tom and Jerigi Mai Mutatpa Ningsingatuna Ataba Pina Mai Adu Mutakibani Korongamba Tungi Asadi Army Officer Oibani Haiki Kanglei Park Ning Tamnaba Hauriba Yaul Yawasida United People's Party of Kanglei Park UPPKG Masigilani Kanglei Park People's Army KPNA Yengnaba Indiaga Ceasefire Masung Peace Talk Tauroi Haina UPPKG Central Committee na Thadorapa Gerald Amana Fongdorakli UPPKG Advisor Maisnam Biren Elias Chamba Sagolban Siamin Oiramba Bon Bihari Elias Langamba Thangmaiban External Affairs Secretary Kriti Babu Elias Uraba Kwakaitel Moirang Purel Amadi Laisram Ranjit Elias Kuman Mayang Ifalna Magi Interesta Leba Miyangi Kandana Luptagi Sian Krabamatungda Lupki Zenan Secretary N Santi Elias Single Mamangang Finance Secretary Langpolakpam Inausa Elias Birzit Amadi Organizing Secretary K Homeso Elias Ingaibo Singlinga Ubamongda Fakrabamatungda Lemariba Central Committee Member Lemba Home Secretary Yauna KPA Officer Singa Augiba Sahigi DCM Amadak Aumpauba Famina
ꯂꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯝꯁꯤꯡ ꯅꯧꯅ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯂꯦꯝꯕꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁꯨꯞꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯃꯉꯥꯡꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯀꯣꯟꯊꯧꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯂꯥꯛꯄ Deputy Organizing Secretary Major Americana Information Publicity Officer ge thaudang lobada amata oina yaminaduna ningtam lal leptana sangsilakli haina cherul asina maka tare lana yi wakalona miyam gi wakalondagi lumna lawjeduna yaul yahudagi misil oikraba kayana ngasigi senglaba yaul yahugi lambida punsinduna leiba lamlaki sa Sangum Tatana Pantali Amasung Tengtali Haibase Lebak Miyam Amadi Yaul Yaw Hominaba Singna Kangminaba Anauba Natrabanga Singa Sigi Taudogni Makoina Sian Krabamatunda Lupta Korkomamadi Miyam the Tazarataba Ohenki Lupkilo Singba Karana Yaknaba Baraki Saktapam Amadi Pado Mapamda Leiduna Wari Sanari Haiba Pau Tariba Asina Asing Oirabadi Kutak the Lepiu Masigi Wana Tainabada Yagnaba Baratka Mari Tamduna Wari Sanari Haibaki Pawasi Sumba Tarabadi Tuna Lepkadabani Maduna Trabadi Lupnangak Piru Yari Mioibaki Kai Konabaputiam Singaduna Wat Naiduna Mioba Ikoiki Pampam Topa Ning Tam Hinjabagi Hak Marpiduna Laipagi Saktambo Maset Tana Tugai Batanatana Mun Kinana Bahonariba Yagnabagi Matakta Lanting Naduna Lakli Hak Tan Bagi Taunabu Karigam Hiram Amatada Mangaloi Amadi Laibak Miam Natasing Tasingna Katok Seraba Lup Amadi KPS Sing the Taza Bibagalunana Hanbalaitaba Katok Bagitauna Adu PBU Laibak Miam Amadi Ningtam Yahol Hominariba Kudimakna UPPK da Tazabat Tambiduna Mapung Faba Yaulup Ama Sempadamating Bang Bihinasu Fong Dorakli Haukiba January Taramatoida Infal Yapotagi Pakiba Drugs Mapu Miamamana Putokadabani Mutatkiba SIU Hingadangadabani Transfer Taukiba Hanagi SI Yugi OC Ranjit Hanagi Mapam the Hangadabani Haibadabi Dangasi Amudon Akam Lekai Pantak Apunba Lufna Sawalman Amudon Community Hall the Wakan from Satakre Masigi Wakan Muhammad Yakibi Amana Yamlaba Drugsing Yapotagi Fabada Asoba Taudang Loriba Special Intelligence Unit SI Yugi Unit Asigi OC da Award People Mahuta Unit Asibu Mutatuna OC Ranjit Transfer Tauki Bibase Sarkagi Matunguktaba Tawoni Haina Pianaba Pongdoki Yarpola Pomasidi Sagi Jauga Pomsidagi Paraga Pari me Adubu promotion Bibi Mahota Mabu Tera Pibagi Munga Lapa I say Akwigi Sagar Sigi Paidagi Sauba Akwigi Asway Bani Hayen the Hogalaka Angan Singi Lambiki the Maki Maganda Asimba Tawia de Hagasimati Apoina Pajazina and the Gitandasida Lauraga Tapsana Kanana Amaromda Pauna Vaza Governor Road Women's Welfare Organization so Governor Road Wakan from Sataki Tungda City Police Kam Woman Laktuna Darna Pamasingbo Tankaiki Kurai Kendrada Electricity Department na akaknana may piribasi sang naina pungsuna bibidre haiduna Pendraba Prajasina Kongsana Masatkre ngasi Kurai Kendra Satkiba Miyangi Kongsan Adu Kurai Local Council CPI na Sinduna Satkibani Rally Adu Kurai Tony Jamlaikai the Laiba Lai Kule Milampak Tagi Hauduna Lamlong Kaitil Powerba Matungda Kumalampak the Laiba Department Sigi Infal Maintenance Division gi EE Dharmi Kumar ki Kothangda Chief Engineer da address Tawadabi Yauba Jerulam Mission ki Rally Aduda Miyamna Mai Chang Naina Piu Akaknaba Matamna Mai Piribasi Pung Sudi Haibana Singba Kolau Lauki Kongsedasiki Matangda State Executive Member RK Amusnana Kendra Asida Mai Hek Lakpaga Minitara Tara Kodingi Mai Masina Miyam the Kushauna Hali Kwaidagi Marueba Mafamama Oriba Lamlong Kaitelasi Matam Wachunaba Supermarket Kitakta Sengwanabasu Magna Makatana Sarkagi Pungning Singsinki Electric ki wapam masi kurai da kwai da ki laibak tibai bu oire Manipur sarkar na akat no matam da kurai da mai khara piri pungsing khai doga hai riba pungsing khai doga piri ba mai ase ngasi di ai khoi da di chang sungai nai dre hek lak paga minute tara khudungi kurai gi mai ase mutli aduga lakning matam lai rotation matam se matik kai le thugai le masina parja sing hodana ai koi chief engineer da kurai gi chang nai na mai pio
अतोप केंद्र पीरीब खुदोंचाब असुमना खुराइदसु मई पियु नोइना पीरे पुंगम से ngalan luai dabi sining asi puri bas भारत सरकार की मिनिस्टर ऑफ कल्चर की मिंग मखादा औग्री थिएटर रिपोर्टरी अमसुंग जीसी तोंगब्रा फेस्टिवल कमिटी ने सिंधुना अनि सुबह स्टेट लेवल फेस्टिवल ऑफ जीसी तोंगब्रा प्ले लाकलेबा फेब्रुआरी तरुक्तगी हौदुना एमडी हॉलदा नुमित तरुनी सुना पांगथोकदौरी मसिगी मताना ngasi पावगी फममा पैलेस कंपाउंड लेबा सुमांगला काउंसिल की ऑफिस पांगथोखरे मिफम अदुदा कमिटी की चेयरमैन जी ए रविचंद्र अमसुंग कोऑर्डिनेटर माखुन मनिमोंग साबसु सरुयाखी रविचंद्रन मणिपुर की थिएटर की लमदा मसक नायरबा तांगलब अइबा म ओइरंबा असिगुंबा असिना इरंबा लीलासने युमफम ओइबा फेस्टिवल असिना हौगल लीला ड्रामा पामजब म्यूजिक हेना खानब फंगलगनी अरोइब नुमिता सुमांग लीला कॉम्प्लेक्स मणिपुर की मसक नायरबा अहल ओइरब आर्टिस्ट सिंगना सानबा सुमांग लीला लैकाई अनि खनबा असि उटकनी हाइरी समाजिदा अकाय अतोयली काइथर अममुद रिलेशन फनरक्तब करिगी थाजनरक्तब सुम मयामसी ओजागी प्लेस डिकेट मंगा तोरकी मवांग ओजाना मसी हाना फोरकास्ट तोदोंनबा थंबिरमे अनु ओजागी प्लेस है हुजिक सुम प्लेन त थोलुक्ते प्लेसिंग सिन नैनरग मिगी वाखलोन दा अदगी होरे नारोल सिंग सिदा तोमानबा मसीना कोई करी मकानबा कोई मिगी नुंगदमदु थौनबा हैना अदुगी कनोदुदे ओजागी प्लेस अखोइना यामना मरुइना खंजरगा थोक्सेम खनजब लाइरबगी पनखै मखादा लेबा इम्फाल वेस्ट की इमुंगसिंगदा नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की कानबसिंग मपुंग फाना फंगंद्रे हाइना ओरिपोक वार्ड नंबर 6 की मेंबर नंबर 1 तौरांगबम इंद्रजित पाउमिसिन फोंगदोखरे ngasi uripok da pangthokiba paumising unaba aduda indrajina makhatana scheme asiki makhada layengada hospital singda kia teka amamam lehendabana BPL ke card paiba singda awaba kaya mayukna hale ward asiki oina miyoi samri level department ki makhada Manipur state RSBY society na masak khangduna certificate pirabasu smart card pidabana scheme asiki khudung saba phangmangamdre ataba matamda maile ba department na smart card pibiduna kanaba phanganaba wafam thamki अपर इफान वेस्ट की अचुक याबा मी म्याम से कोई सर्टिफिकेट इशू तो बिरगा ngasi फावबा चाही हम फाउंड दे फावबा तुमिना लेथोगा मसी वहां तो गसे मरी लेने कसन अथॉरिटी कोई पाई लेबर मिनिस्टर लेबर डिपार्टमेंट की फेडरल लोना लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसर सिंगना अथु मतमदा इफान वेस्ट की बीपीएल कार्ड होल्डर सिंगबु हक मपीगनु चप चाबा अतोप डिस्ट्रिक्ट फंगिबा हाइबा आरएसबीवाई की नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की मसे इफाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेरिबा मरुइना वाना मसिस की लेरिबा बीपीएल कार्ड होल्डर्स निसु मंगन बियो हाइबसी Sagenbi sangdamnabagi iho iselda khunai segi miyang haiba hiramda nomagi oiba khanenaba mifamama ngarang MKIL sitwa kanglamai plampa mamasung wasak na sinduna pangtholaba matungda recommendation ahum lokre recommendation adugi manungda maram sabu wakhalon thiduna universal trust laina lamdamasiki lehauga chunaba wangulol khunai lol lengak lol amasung na da singba singdagisu thaidoktuna satkedaba makhalgi apex level beauty contents ama pangtongwanabagi lambi yat paiba waripsu yauri makhataba workshop pangtoktuna sagen mitanabagi kaya sing lepkani hari Samarum Naga Pansai ki Chairperson H Hemawati Devi oina khankre ngasi Congress babanda Chairperson yauna Congress ki councillor Singbo MPCC ki Vice President yauna Congress karmi singna haraukte yamna okhre tharamadu de Hemawati na makhatana matam sana sotaduna laklaba Naga Pansai asiki awara passing miyamga tanaduna mensina bokhonagani haiki Vice President Asawna Naga Pansai asida ladiba Chairperson amadi atai councillor singna miyamgi khanduna thabak tawaningi khanganki koi miyamna isa gi watuda luruna samrong Naga Pansai asida awonba makorno khonawda yamna sincerely koi lebriba Chairperson na ngasigi leibnaliba councillor sing tanadana bazagi apam singdu ihun khangna azana pangthokpidna hena mapangan kanba bazana yamna thajaba adumba councilama uhana honawda kopunama uchen sengna thawak tawmina se haibasumusu appeal tawjali
ngarang ayu pauna vazagi pratap cinema hall mayada sei kun mangaromgi lenga oigadaba manipuri muslim manba mi amaleramdagi Rims hospital da pokatuna laing laba matungda numidang pung taruka mini yakai mangarom sarba matamda laikidri hairi asibak sang asi hauji Rims mok ta masakhang dong na batamli mak leramba matamda grey color ki t-shirt amasong angang amasong igok masogi sweater amam sulilami igong masogi jin amasong camouflage masogi hapen su setli mak foot mangak inchi manga wangi mamai sangtak tawi masa pai haina city police station gi osina kangalakli ngasi mayalang jing tamangda veterinary department gi joint director Imphal West ki makhada leiba fumlo veterinary dispensary gi staff amasong mayalang jing youth library club ka kusamnaduna lamdam adongi sasan kayada laina kayada gi ngak thunanaba hidak ka thokre hairi hauzik makhata ba paulak tungeda sanabagi paw ngasagi sanabagi pauda Taramarik Suba Dr. Kanti Mukherjee Memorial Invitation Hockey Tournament ki winner Manipur Police Sports Club na oikre hockey Manipur sin na Kumal Lampak Hockey Stadium sa tarakpa tournament si loisinbagi thauramda MOVC amasong Science and Technology Parliamentary Secretary Amin Saha hockey Manipur ki President and Mamon Devi Lonena Dr. Kanti Mukherjee tournament asigi donor ki imamanung singsu saruyaki final match adu da Manipur Police Sports Club na Maira Basi Kongbo Panjil manga amada baiti papiduna winner oikibani Manipur Police Sports Club ki Panjil manga ado es tarulna match adugi minikulung sanglapa matamda chanki bonium amadi ts ramis na sugolamam sanki lonena p adifna panjalni sanduna chauna mai pakpangam ki bani amarom da maira gi amatangai ra panjaladu en jimin sanki tournament asigi ahanba panjal sanki ba es tarunda epau.net ki mai kaidagi trophy ke lonena selgi manasu piki tournament asigi best goalkeeper da maira gi l Nelson best defender da Manipur Sports Club ki O Gunamani team asimaki Romesh na best midfielder best attacker so Manipur Police Sports Club ki P Adiva player of the tournament na Maira GTS Kiran Kumar best discipline team da hockey union takre runners up oiraba Maira Basikong da selgi managalone na trophy amasung winner oiraba Manipur Police Sports Club da Lupal Singh Pugolone na trophy supiki Ministry of Youth Affairs and Sports ki Secretary PK Defna ngasi Imphal laktuna state asida sports ki paikhat liba thawak thoram singamasung sports bu sakhna ba karamba scheme sing paikhat pa yabagi haibadu yengsin ba lakre mangna Imphal hek thunglabaga Imphal East ki Kangla Sangwam Sangda sai gi center ama hangna bagi mafam yengsin ki tungda makna Kumal Lampak Sports Complex ta leiba National Sports Academy Men's Stadium Indo Stadium su yengsin ki PK Defna Men Stadium asi yang silaba matungda paumis sing namaki concert asi laibak asi da khwaide ki afava sports person sing puthokpa state amani maramasina state asigi miyam ge hena loina nabagi damak tamadi paikali scheme sing asigi matangda state sarkar ga su khanagani haiki Makha taraduna National Sports Academy asi yang laba matungda laibak asida laidiba district khodimakta asiguma academy amam hangna na bkhona gani lisngani kunda hena Olympian puthokna bagi damakta vision thamle. There were three main purposes. The first was to familiarize myself with the Northeast, in Manipur in particular, because many of my elite sportsmen come from here. The second is to discuss with the state government possible schemes that we can take up for the betterment of sports over here. And the third is to review what is going on already. Well, National Sports Academy, what you have done here is broadly what we hope to replicate in all districts across the country. Here you have the academy at the headquarters. Now we are talking about similar academies in every district of the country. So it is important that I get to know what is going on here. Tungda Kumal Lampak Sports Complex ta laiba Sai SAG Hall da sulaktan yengsin ki maduda Sai Director Francis Marwin Yas ki Director Asok Kumar Masong Sports ki official kayana mahapu arautem oki lonena PK Defna Sai Players tinga interaction program so pangthoki.
Oripok Sovan Tingel Ngarandagi Punatim Kunmangana Yaduna State Level 3 Men Super Tournament Haudokre. Community Development Society in Sindana Satari Tournament Sigi, Haudopaki Torumda, Economic and Statistics Department Ki, Additional Secretary K.S. Ragumani, Community Development Society Sigi President Simon Wangkaimeum Amadi, Amfagi Vice President K. Baruni Susar Uyaki, Ahoba Metsta CDS Sorbon Tingel Amadi, MFC Committee Kaitel Anina Sanaki. Ngasigi puya mai thaki bagi numi puning sing bagi thoramasi Bangladesh supang thoki Bangladesh ki Vanaville de Ladiba Manipuri complex ta pang thoki ba thoram aduda poire apopa marup Bangladesh ki president Piba Yumnam Manipuri Writers Forum Bangladesh ki general secretary Sanatan Hamom Bangladesh Manipur Saita Sangsat Kalamganj Masa Furup ki advisor Santa Kuman Yauna Tongan Mami Kayana Saru Yaki Hairi Puya Mai Taki Bagi Taudokta Narki Sakana Bagi Damakta Song Torakpa Tawai Taki Basing Mapamda Minute Amatumin Leftana Awas Punduki Hairi Housing Asinomagi Oiba Aingasagi Pau ICR Lampil Patike Pamba Paugi Matungina Nasiki Kwaidiki Saki Bagisang degree Celsius Kunmanga Dasmik Taret Kwaidik Inkibana degree Celsius Taruk Dasmik Mari Nung Sida Yawising Manigichang Ayukta Sada Marfu Taret Nung Tildana Sada Kuntani Toy Lucilapada Marva Pawana Pizari UPPK Kedani Pumanga Kulai Galuna Santiki Wari Sananaba Security Sanjara Kre Puya Mai Taki Bagi Taudopo Yanaba Fongdoktuna Commemoration Degit from Pang Tokre Amasung Manipur Police Sports Club na Dr. Kanti Mukherjee Memorial Invitation Hockey Tournament ki winner oikre ngasigi damak tadi ayus timini pijaba pau matang silosinjari miyeng tabir ba punamapu amukana khurumjari